Oh, adanya biasa bergaul aja. Biasa. Oh, berarti Tawang tukang syuting. Tawang, kenal. Udah sing. Nih jadi kenal. Ken. Nih jadi. Oh, Ya kan? pegawai baru tuh. Adi baru orang masuk kan? Sing kenal cang. Adi man kone sai gitu. Ane pidan bebo barang ngajak dolar. Oh, tukang syuting. Tahun kuda cang syuting ken TPRI. Meh. TPRI bisa melestarikan untuk penampilan seni budaya berkat ada lokasi di Petak. Aman cang kata cang idang. Nah, wis. Berkat Gong Ariano dengan Gong Haji Judi. Gong Tro, Gong Kartu. Ini yang berkengkeng ada Gong Kartu nejak musuh babuyuk. Mansing ada Gong Haji Kartu mulai nak patuh. Jiwanya syukur dia ngajak Gong Ariano nak melu loyal yang sing ada ngana ijo man gong Bang Li sing meraganeng Bang Jilih ngawak. Oh Bang Li. Man Bang Li. Bu terkenal. Tampil apa Gong? Di Petak. Gong Haji mau bumi situ. Bang Li ini betnista. Lacor Bang Li ini. Sing yok itu anak timbal balik adanya. Pasawitran peturu seniman mulai saling mengisi. Mengisi ini. Biarpun Bang Li Gianyaran udah dibesik. Dan sing ada seniman uling Gianyar, uling Bang Li bersatu. Dok kapan ada penabuh hebat-hebat senior. Penabuh? Bener. Gabung Bang Li Gianyar. Bener. Tapi penabuh Bang Li Gianyar bergabung walaupun berkat bimbingan Ariano sama Gong Kartu. Kartu cang cenawangnya. Yang cang penting ampura undur. Ampura aku dicang tapi cang berselewatan, Anda jangan coba-coba sebagai penabuh anak-anak generasi. Kalau memang anak generasi, tolong anak-anak muda, saya orang tua, tolong mengisi demi melestarikan budaya seni ada di Bali berkat TPRI. Nah, artinya satu-satunya media elektronik di Bali uling pidan kada kejani nu tetap agen. Artinya berkesinambungan dinamikanya tetap Cang kudang tiban puek kena ken TPRI. Ampura TPRI. Anda puek dengan saya. Tapi sayang sekarang bertemu dengan legend. Untuk bertempatnya di mana? Di Petak. Gong Haji nyen. Ariano. Dan sama Kartu. Terus saya buat apa? Kene nih. Lagu wak parakan hujan terus dengkik sekegong ngajak mau Jogja. Ampura sekegong. Anak-anak generasi tolong dibantu. Bagaimana tetap eksis penampilan legend untuk menghibur masyarakat biar menyatu. Seniman dengan masyarakat bersatu untuk menghibur. Kan gini. Biasanya yang parakan kan ajak liu. Ya. Orang gejak dua kan memarakan di jagat pejarakan. Benar pejarakan ada paling pokok ngaji datang. Aku bak marah di parakan urin nih kengken benah nih jani ya nangkel di nak dua agung. Nak saya ngerti nih. Mana kengken caranya? Kenapa? Bah. Yang wujud di Japon nyen. Badah. Nyen. Sendawan sini. Nyen. Gong pekong. Gong pekong nyen. Aneh dagang beguling. Apa ubong kan? Man kau Dong. Man. Sira lagi gelur-gelur. Dua. Weh, gelah dua agong cina gelah dua agong cina. Oh, dua gong. Dua agong. Dua kan ada dua agong kan Senawang dua agong nek lagi. Yang nak kali mau dua agong. Gong Ariano. Kartu. Hati atuh banget. Sira niki sira. Weh, gelah Angkaropati gelah. Wah, bucen cang. Oh, Warga Angkaropati. Jangan ngeleng-ngeleng kan cik lah ngomdal. Hah? nggih. Terus semedal. Amunnya dah pun ikut aku. Di jang pada kan Pak Lungo Hiratu sampun nyantos ri pemedal Pak Lungo Cokor dia durus medal. Iwang di jang nikahin malih bos. Oh. Siagot truk. Terus. Len. Nice.
Ngawak ada dua agung kita ngawak. Nah engken. Dua Agung. Ah? Ikalingan apa tuh? Mirip di petak yang bisa. Ngigalan ayang kento. Para besok. Yang di petak. Ais. Len gaya nih. Nah, saya berdua lah ke budal nih. Ada. Hei. Kau mulai lah kau mulai. Hei, Ija dong orang. kebudal aja. Pembongan Budal hijau. pembongan aja. Ikan. Budal. Nye kalau ngatuin. Awak tiang nyemput marah budal. Pembongan aja ke petak itu. Nyara budal. Ulung ketukannya bangkot. Woi. Adik kasar bang. Ini patah nih si napi nih kok. Ada skentan masalah. Pas gitu cica dua tuh mau gelang igal besok beli. Kene beli cica mekerah ke cica dua. Niki makado nu tiang terus sejak mia kan. Kami kan cari makadon kalau mendorong. Lah ada kerja Cica mau beli kerang itu. Cica kerang ya dua rebut jangan rebut. Oh rebut nah enggak kena nah. Weh. Apakah rebut? Apakah rebut? Rajon ini rajon. Mana? Oh, berebut beli binatu nih kan rebut cang serebut tiang atuh. Adik Ngajang san cica dua not. iki Mana tu ni kah rebut kau ni? Berebut beli. beli. Dan nak ngajang, nanti ngajang. Oh, amun sing sajang, sing sekan ada ni tu. Saya kena gerai, pengseng cik miak kang. Oh, mana ceng ada datang pasang miagan. Oh, miagan ni. Awak benar dari banyak parakan udah nguyut uliane. Mapan cai ngemang contoh kapan banyak Oh, lam kentan. kejang. Oke, dan Contoh ni ceng ada datang. bener. Mudah yang jagat. Nyan makado. Ah. Ceng ulian ceng ada datang. Benar matur ken idodanin. Adi tu men lo otak gitu. Idang. Tu men lo otak sih. Otak long asal bawa manarak doang botol long otak. Bro, Iya dong. yang gelah medal, Nggih. banyak senang, Nge. Apa nabi kayu kodo? banyak gelam kejang, megening. Mah yang kendang kayu kodo durutang. Terus Idang irengang. Yang Apa irengang. nabi patut nih? Cie megening lah, Hah? cie megening. dan bisa sarang kali itu atuh sira dan uning atuh kan pun penyanyi terkenal. Mau yang sing tuang. Nah, Yang pada len lah hobi. dua agung. Kari Ini bersama. apa? Sore rembulane Ah. yen ditawang so aki-aki Nah. rene peparengan Bong. ojo turu rame-rame Ting. Jodoh asale saka Ting. telu. Guys. Bong. Oh jangan tuh itu tambane opo. Ting. Ojo ngono mas. Ojo ngono. Kadung janji Cek. mas. Aku ngangko gelo. Nang kata lupa ting tempat dis. Jawab. Ah, Tawang ki bahasa Jawa aja Bali. again. Hah? Oh, yang bahasa apa? Beda. Oh, beda. Maksudnya bedanya enggak? Yang di Jawa O, yang di Bali A. Oh, gitu. Misalnya jangan contoh Arjuna itu. Arjuno. Oh, bahasa Bali. Oh, dua Pedro. Angkara Pati, Oh. Angkari Pato. Oh, yang Arjuna, Arjuno. Bimasena, Bima Seno. Werkudara, Werkudara. menyanyi. Menyonyo. Ngawak. Nah. Boleh Ci. Kau gadis baju kuning. Ngalingsir tuh. Atuh senawang apa? Nih ajan dua kong gelam. Bertepuknya lingsir baju kuning. Baju kuning. Nggih, lanjut. Ampun Nabi, mana? Sungguh cantik wajahmu. Pak, tidak. Diam dia di hatimu. Jatuh cinta Cinta kepada dirimu. Doang. Langsung kalau balas lagunya dan
Lagu napi Purwokaneng dan wentan. Ampun. Sak nasi gong Dan niki. Ngaji mulu dua gong mulu dua mau gending. Dua agung. Patuh asal dua. Gong haji dua gong haji. Dua agung gua haji kartu. Gong ngaji kartu le. Oh. Nek gong ngaji mas. Mas. Gol. Ampun Dua agung. Wih. Ledang kita tuh. Ampun. Ajak ngenagingin pengenan kayun penonton sareng kami. Gentan. Berkat pentan napi TPRI. TPRI. Bisa kita tampil Televisi. Dewa talar menjaya Apuna? ngernaneng pekayun pemedak sareng sami. Oh, Nah. tawang sih nanti mukanya. Nggih. Tuh. Nggih. Kodo lingsir. Kudu lincir. Kodo mangku. Kudu Ya. mangku. Oh, tuh ibon jang to. Hah? Ibon jang to. Ngelek-lek aku lah ibu. Bah. Pane kan ibu atuh. Ne ror ne. Woi. Oh, adi mudahan ibunya kan pana. Dan metaken dia ngampunang kayak dan yang bener. Oke. Wih. Nggih. Jani pengseng gelah kan di dian di Patut tak pun napi? Nggih. Jani penang aden gelah. Hah? Iya saja. Oh, dia malah menang. Benar. Oh. Kudiang ci jaden gelah. Ci nanggung jawab peng dini. Nah, ini. Rumah depan. Nah, kengken cek kena ci dini kena. Parau. Oh. Tangkir engkor dewo. Oh. Oh pendak jani dong istri. Ngapain hidup pengenikan dua gong gede. Aren hijau. Bang Rao tangkir kendal hijau. Lurus semakin palung udah agung mesana. Ya, keburu Bagian lalu. tidak Ini. mena arin palung uratu. Lurus. Weh, genap sanggah ini. Aduh. Jani rakane boiring. Jani bin hari ini. Hari ini. Keken jo beci, keken kena sini. Ah. Lautang laksana. Artinya mau percaya. Benar percaya ken parakan. Benar Dani. Lurus. Ayo. Nah. Nu. Ais. Masalah. Truk, Lah, ya, taen cinepo ang galon nungeng. engke niku. Ne galon ne. Nggih. Isi keran cenik. Keran, ken keran. Menapa? Senawang kenal pot Vespa. Weh, kenal pot. Mana tuh ngai ken? Truk. Hah? Dari dua gong istri mulu wikan. Wikane? Sakti. Sakti ne? Ngoro medal kan bolen. Lene? Ijang idang anak lo memargi ngagon entut. Bah, maksudnya? Agak Adi mau jalan nguntut kengken nih. kan ngagon. Jangan ngai ken. Dan- Aduh senak. Dan malu. Menjalan nguntut. Dengan ngentut. Bo taen bungut ci dadi babi kecap. Hah? Hah? Bah. Dan punapi caranya memargi? Cema-cema gen ci. Punapi caranya memargi? Ne sengtot ne. Oh, niki langsung batas. Iriji. Kadang adi Ada yang ngidang. cicang metimpoh Dan- jalan. Aduh adi cenek. Goban Kan ci. adi ngidang aja entut. Metako nama lu apa kerano kene lekat ne. Napi mau enang medalek adi puniki. Ibon yange pidan lacur. Aduh kendan. Nak nganu ngale padi ngangon angapan to pidan. Oh nggih. Dicareke. Nggih. Mulai ngeyang. Oh nggih. Pasangnya gede. Batut, agang. Botos gitu sakit pasang nih. Batut, Rumah sakit jo bidang sing ada gas to. bagaimana? Kal mulai ngalengal. Makecos di puno ana jos ples.
Metanca bang nasang di pundone. Oh kentang. Kene baradane. Tumben jangan ketemu. Beda anak nanang idone jangan. Tadi nanang itu nih. Kan betul ya? Wah, Ajin. Ajen atune. Ajen di jauh. Ajen atune. Ajen Juma apa ne dini? Ajen atune. Atung lah aji dini di petak. Aji kan. Ajen atune di rumah itu. Di tujuh. Bukit Batu. Ampuran. Indah lo. Aji yang sengidang bareng. Adi singdang bareng. Sodo operasi bong. Betawa kang ayah main ke petak ngelek operasi. Wah, Ye, kengken kak ne. Apa nabi tu? Mana malu nu operasi ken ngayah tu ingken. Bah. malunan operasi ini kan ya. Boleh, benar. Mis Nen malu. komunikasi. Eh, nen malu. Nge. Adi kak mau bawa sepretos ken di kak. Apa nabi? Adi mau bawa sepretos ken di. Aduh, saya nggak masuk peritus. Arak. Arak. Meh. Tuh, Kak. Petak terkenal. Asal boleh dan tampil. Pisaunya arak. Oh, benar dingah yang Apa yang kan dijang minum masalah arak. Tetap penampilan dijang. Masyarakat penonton bisa menilai keluar daripada rel pendrama atau masih tetap eksis. Oh, ini maresip. Biar dijang minum, tapi masih tetap dijang menghibur kan? Tetap terkontrol. Woi. Benar, Bo. Jero beneso dini uli 5 dina menak pekulo ke Karangasem. Udiang nih kok, kalau udiang. Menak tirtening Terus kan dan? ke Karangasem menak Adi kan, adi 5 jeriken menak tirte. arak nih kok tirto. Coba kaki janiki, coba nesen ke Karangasem menak tirte coba. Korok. Angen api. Hah? Angon nyedoh Kak Petro. Ada dua medal di sana ni kena, kena aku. Man, Itu benda ada yang gelas. Kengken kena sini, lautan banyak yo tangkil ken gelas kenten. Oh, kenten. Ayo kono. ye. Jakti nak enten wau. Kak nih. Akan. Kak nih kena menak ya. Nggih. Kengken dia kena sini. Badut. Ayo na pisan. Menjani Kak Kengken kena kae. Ajo man. Oh. Do main kanak tua. Weh, semalompong. Api lompong. Sama lo. Lompong biar metek dicintai oleh masyarakat. Kendaraan asal metek semua pada senang. Waduh benapi. Kemudian Kak Ajo. nih. Wah, Oi. Wes, pakai tangan saja. Nih badan puber pakai bangka nih. Kemudian deh, wo. Mau semeton aja dua nih. Nongsan di kedo nih memunyi. Benar pato foto kan. Nak kamu adi. Oh kentang. Saja beli ini kian ipon. Benar ada yang lah Kengken dia kena cie. Niki gua bong nih kan kentang. Pernah ada yang gelah, bang tangkel kan gelah. Begitu? Kengken dia kena cie. Kengkengnya kenal sih pengnya aja yang ditangkel. Kita beli. Benar ya. Ngawang kita ya. Berikanlah kesempatan orang tua menikmati sisa-sisa hidup. Gombaan nih. Betawang ibu jadi semalompong. Tuke kurap. Tuke. Bojong setruk. Menggenap adu cacat. Mabuk. Apel gigi ompong. Asal bo mang gigi satu masuk do main-main. Hah? Hidup ang kewa. Behidup. Hidup dan rumah yang kewa. Kandonya aja. Di boyda pelen mekelo. Di suboydapnya bangke senyadas. Mulu ragana masih meton kandung. Dinya bangko langsung ke dengelang bangko. Ais. Mulu masih meton aja lu mulu. Ampun. Nunggu lah dijang. Nah, Iwan dijang. Kak saya Dan jam ngerti. berasur ini Iwan dijang.
mungweng pengenikan Coko Dewo. Nak saya ngerti. Menapi? Apa kada nida mengibun yang pida? Oh, ada gender? Ugas melengeng belen yang, ugas melengeng yang. Nge? Oh, apa kada centawang ida madi kene lekane. Oh nyang blonot begini. Dan dia sarang tiga mas beton. Oh sarang kalih beton. Maksud lu? Kadang dia sarang tiga. Lo bense? Gue ngaji, gue biang, gue ngaji kartu dan. Ya. Kadang dia kandung sarang tiga. Wah. Yang bingung. Adi pato aja dulu. Nah, sing kengken. Inilah identik dengan masyarakat Bali. Benar. Yang langsing sing laku ya. Oh iya langsing. Apa kene potong aden lah. Patot. Udang lemo kadang lamar mai. Oh. Hei. Saya tahu aja. Udah lemon yang lamar mai. Ngelamar pun api kena merabian. Sing Mana api? pakai tampah. Mulai gue ngaji gue lucu. Tahu aja. Kenapa namanya Jaliu? Selain ngaleyang, nakunas tamu. Oh. Belen yang nak bisa ngubah den. Balian tuh balian. Udang lemon nakunas tamu mai kan. Oh, Nabi lu. Ajak kerobla namu bad mai. Bener. Sing. Menapi? Satu selai mati. Balian apa? Satu selai mati. Leonan mati ni ke segere. Mangke sampun api, duane sampun ida mena de yari. Ibun lah. Inggih. Mutus pengtangkil di nona jani. Ibu ni pang mangken. Ibu ni Dewa. Pacar cangkel deng Main lek lah mi. Gembe aku do. Jangan Gire. Bang. Jadi sampun mancar kue ke Mancar kantor. kabar. Gire ngomar lagi. Ibu tuli ada utus kan belikan dewa pengsiro tangkil. Lan. Masuk. Tempat teken Yoni Agung. Tagihan meceret getih ni hidup-hidupang. Pasang ni kok kalungan pun wake Yoni Agung. Kudiang ngemil-mil. Ado baos ido anak Agung. Pangidang anak ibu ke beno tangkil diajak muka jani. Len sudah jam sang puraganing luwe yadian puraganing istri nyana nira sudah maulan tukonaning bumi beda nira kumantiangop di tiang ratu tuaku ngantenan buat wedanan palunguk sokori dewa risat-sat sang yang ratih kadira semua pelemahan pun dikiring jagat ratu tuaku sane porosida kumanti nyinaring nyeti pun dipanyak ritat kalau kapetengah. Paman pengabe. Inggih ratu. Jak pragat paman ngajumpa kudan gela. Jelek lawan yang melanyen orang lah masih pau kudan paman. Pemakas pangobakten paman ini utap yang gelah paman. Apa man buene raosang gelah ne jani. Ia nunuk kekertan jagat sing nyanang gelah paman lakar ngeraosa. Inggih. Aduh ya banyak buku kene. Mulawet sangkaning dua pamaning ngeterang yoi banyak. Duh mawanani banyak makajang semuyum ngaterang bakti marka pening paman. Iya dia sun glawong pawistri ngamal jagat gitu nyen paman. Tuakung. Nenten sanang peluk sokori dewo nyumongang sekati sikian tidiang kumanti suodar maning sang pepatih ratu wakung Sengado lala karamuji rendi je malih titiang aturan pangubakti duaning pemargen peluk sokori dewo
wenten ke bos asih punio kelawaning bakti duaning palunguk cokori dewo dan bino kadi mego nedonang sabah ledang rengipun ipanyak nika mawenang rasa nenten wapurun reng pewayangan palunguk cokori dewo. Kelaku masih gitu paman. Inggih. Abang seterusnya nyen pangobakten yai panjang marakapen ninggel. Inggih. Apa wen lantas ne jani paman? Inggih. Wawangunane mekejang sebuah padu pragat. Nyene ngawenang masih ulian yai panyak gitu masih pagodan. Medaging ratu tuaku. Ina mangken wenten reng pojarakan ratu nenten sanang malih bawasang buat kewirian keluwe kang puri tarelunguh palunguh cokuri dewo kadi mangken. Kewala di depangane jani paman. Inggih. Dadi manut kapen baos nak lingsir. Ruo binedone sengkone dadi pasahang. Duka sukone sing dadi pasahang paman. Yen suka raosang kelah paman. Bakti yai panyak. Duka nene raosang kelah. Paman kaden subonawang. Unok gusten pangmane. Ide anak. Iceneng bagus kelawaning ceneng ayu. Inggih. Ni pamekasang iceneng bagus. Ni ngentos kalingseran gelah. Melinggehe ditu di singosanone. Kewala nudogen carna cenik. Sengten ngoyong di puri. Jak pragat melali, jak pragat metajan. Seng ingat kapan na lingser. Wah kong. Kumanti kemeng manah titiang kadi mangkin. Wenten bawas palunguk cokori dewo sekadia sapunika. Wawu egar panggih titiang. Data wodanan palunguk cokori dewo. Mangkin nadak mesio sang ratu tuaku. Ni sekala buma bukti paman. Dan bino kadi pucuk ke kuco kadi mangkin ratu. Ni jani bukti. Paseban agung iceneng ayu sih. Tekalan ceneng bagus sing ada di nipun. Niki taler. Dijo dogen Sana pelan. nyaletin titiang ratu tuaku. Sekarang paman nanda sang dijepun ya paman. Niki. Yete anak kalau. Ning. Dia jaket wangu. Jaket wangu sebangi. Sara sebang jet siap kok itu. Mandro. Manis sang naik kenyame. Pak yang kenyang manis. Aduh namuani pok kalau peding dewo. Ya, Natruno-truno. Yang manis kenyang dia. Benar. Do na misi nyelep gitu. Do misi layai nyelep. Nyelep. Kanyam do. Oh. Oh, yan kita sing luwung do. Mendadi ngeragoi dewa tangkil. Beli dewone di jo. Tah. Jak pasti bosnya ke blok Q nenek. Dagang. Pergi. Weh. Nangudian dewa kede, nangudian kede. Dan ngale dua sop dan ngai panah. Engken. Lek rado. Purnamo tilam. Dijadong Angat. purnama misi dilam. Di Purnamone gaya ibu dewa, kita masih beli di dewone. Di purnama nih ngai. Aw, Rado betaro. pedarengken. Ongol-ongol sih, daloman sih. Dojo ketwango jelek kelawan yang melana. Putra nibu, okan ibu. Tepat yang ibu yang serius sih ngai tiang neo. Jadi dewa keras ke. Kemudian kene dadene. Waku. Engke. Dan bino kadi memancing ratu. Man. Yadian utamo yadi pinaka umpan ratu. Yadian lele sana karuro. Umanti nyalian timah bisa kenil. Oh, gitu. Man yen paman dosa. Capun api. Yen paman pet nimbuin apa ya dadene. Wah, Nimbuin apa? nabi bawa sang palungok cokori dewa. Leen aja ledean paman aja ibu yang Daging ke. yang paman cara perangko. Sekali nabi tuh. Nempel terus. Sing jo keto napa ngabe adane dijo ibu kamu ya lakono. Bang Yang Abe. mula aja misi dek.
Dan pangabeh mulu kenten. Itu. Ijo dija abeh ho kenten. Oh, cara dagang kasur ya. Dan niki Ngabeh kapo itu ngang caine. tiang pon kenten nggih. Yen pengabeh cara dagang kasur. Kenapa? Soalnya inang-inang. Bagaimana? Yen bagiak matane pulas ya ya mesti. Wagong. Keketo ra sang dewa dini. Sodar maning sang pepade di tiang ngabeh kelingih kidoana kelingsir. Umanti setino tereng kita kidoana kelingsir. Jak pragat ngidam dogen. Jak carongol-ongol saja cara raos ada ni dewa ni. Kedatang ngetangi dewa jam kudon nih. Dijon nih. Engken. Nagina bu. Oh nagepes. Oh yang seng lapes si dewa nih seng tangkel kapening ibu. Sekali dewa ngalepes. Nih jemaah nepes nih. Gagija leng-leng. Leng apa? Gagija leng lah gepes leng. Matajan. Gitu nah. Dia nak bahasa akrab dia enggak boleh dia sama celeng gitu. Celeng aja apa? Gija cileng. Gitu. Saya tadi keto putra nasa ratu. Nak ajak beli kan don kayaknya. Leng kalau matajan leng. Bayi lueng yang mengenap orang. Ning, neng tagarang kayon-kayonen malu raga ni dewa ni. Kudo subuh yusa ni dewa ni. Nah. Lebih kan selain tiban. Nih jadi noi dewa pragat lindang saratai di bebengang. Saya ingat kapeneng puri. Saya ingat kapeneng ibu subon lingsir. Nah dewa ni mulo cagerang ibu. Putran makota ada nih, makota apa ada nih tuh. Jak pragat di dewa ke kene ke ngelalang. Kayon ibu Bang dewa ngentos kelingsiran ibu nih. Melingih ditu di singgasana. Dari raja. tadi raja bu. Benar? Oh. Tadi dewa sengnya. Bu, yang di tiang tadi raja lengang-lengang, budong-budong, banyak kengken kau. Sangkalo melaja, ada pragat melali. Pengabe. Ada nalingser di purit do tunasen na. Bu, Ingken. yang ada di raja, karen pengelah kurang yang ada dari suari apa ada? Rapi, pala rapi. Ban kayon dia jadi. Nak mula neng. Yen suboy dewa melingih di singasanu ni. Kepatotan kewenangan ada ngareswari raben ni dewa ni ajarakan meraosan. Oh. Bu, Meni dewa sebelum ngelah calon, sebelum ngelah gagelan. bu, Ingken. panangan yang hilang-hilang oleh kurang nang. Nge? Ibu juang dia Woi! Woi! Aja. Wagong. Ninten dados kadiasa punika palungok cokor dewa. Kengken kena. Gamio kemana ke bawah sering sastra nih. panangan hilang-hilang oleh kurang tau. Kami ke mana ada aneh tuh. Tendados. Oh si Nadi, Wagung tendados. mana? Tiang dados. Si bilu-bilu kan Cina. Ini nawang tiang dadi kan. Oh. Adik keto beli ni dewa neneng. Kene mau masuk di hari Minggu. Apa sing tawang? Neken pada laksananya neken sing. Nah bu nah. Cek cara apa? Kadang nyesel ibu ngelakadang dewa. Nah dari raja ya dari raja. Ke kene dong. Nyai dewa dari raja. Ya. Nah. Iya nih dewa karena dari raja, nyak dewa dari raja. I dewa lakar ngale rabi. Hijau kali. Ada. Eh. Itu di dagang nasi ya. Wah bilu-bilu kan awal patuh selengah. Weh, lengan-lengan tiang nu cerdas Oh, no dua kan ada nih dewa nih oh. Melalui jani ke bancingan, dia patut deh ke mall, melalui naik ke pekan, melalui. Mesanya nih dewa, mesa sanja. Lalu, Oh. Nah Dia nah. demen nih dewa. Nah Ya dia son banyak yang suboi dewa demen ibu setuju. Oh. Nah jadi kalau kamu nih. Ini malu nan. Badannya raja lengah. Mungkin dumun. Maka saya ngiring Gusten cai ini melang. Oh kenten. Oh. Nah, Sira mantan kayonan dados. nyen tadi. Pas.
Sini dep. Ini baju kuning dah ini mau. Tan, puling share nih. Oh, dah. Oh, tuh artis Hollywood dong. Nyen. Tumen Jani panitia ngundang artis Hollywood. Siro. Nenek Tapasya. Tapas. Ya bu, yang sampun gendan, bang yang di tiang renak lo, yang sampun di tiang berdua rapi, kamu di tiang enten lagi ibu. Nah, bang gitu, bu maro aja putran mau tamu ada nih dewo. Kadang deh. Yang pamit. Yang gusten cai deh Nih. Pamit bu, Mau naik. kom. Wih, Inggih ratu. lang mit ibon lah. Sampun nang pelunguk cokor dewo semenia ratu duhaku. Bang yang titiang setato ngabeh linggih itu anak kelingsir. Tengken, Ngabeh tuh. ngapain? Inggih. Ngapain apa ngapain? Ratu. Awak batuk. Neng. Ada Jalan, ngabin bosem pelunguk cokor ini. Ayo. Nih Jani. Oh, Oh. yang ngurus ngoko nelanang cepang ban ibu. Mau jalan nih dewo, ale rabi. Oh, pes kudang pes ingat transfer. Nih dorang bang nih. Ye. Kemudian dewa salah tampi nih. Iya nunuk sayang ibu nih. Ngajak beli nih dewa nih kelane nih dewa nak patuh. Apa dewa kuangan? Pepayasan sebuah patuh. Oh, Jakti. Yen pengange Jakti. Wih, ngeluweh kan gak dirasa. Ngutangin dia. Kewala buni. Kena dia dan misi bu. Kengken. Dia nama makelo saja nih bajang. Mau Makere sekat umurnya. men kayu nih dewa lakar ngale rabi. Bal diambil yuk lah mana. Ada tawang dini. Hah? Ada tawang dini. Yang tak ada tawang dini jani kejuang. Nah, pensen jadolnya nyana main jual jadi yang nih. Udang tanjang sang ragone ning. Kepang awang dia sengaja seng badi ya. Ning senyanak semanang saya. Pragat beli di dewone jagi dewa. Misalnya. Benar. Siap. Alam sandepuri. Aman? Iringlah. Terus ratu. Yan dibun pak jaman coba yan. Sida nyongkok yan. Selendangnya yan. Pak. Cicik lain benci. Mau aja kayak ngalengal, panggil anak kagung panggil sarau dipuri. Makin. Sapu dapi. Ya dia sumpah ada Pak Haji Dewasa. Inggih. Dia bukan ada madan variatne. Paman perjalanan ini cok. Inggih. Ya sapu niku inggih. Yakna dalam rong cukup dewe. Bagong. Punapi andok makin tuh. Ra minus kumira. Ada sapu niki. Inggih tuh. Dar.